an app no and a bill tuning app no so what the answer be Google Play and answer App Store what the do you know search DLFM 106.9 kasebara nam so a wo benya bi na wati etiamai afen so ye Facebook no eye adwuma YouTube and TikTok ne nyinata DLFM 106.9 ebresem wadwen kyerɛ bɛgye nyina kenkan a na ye Facebook no so DLFM 106.9 enumre ensem titira ebedi kasebro makotene bi ane sei Ghana mampanin John Dramani Mahama edesma tudwa aka se kyerema aya vaccines awdo mamade ade bobbo mofra se be ye beboa na wonom entimi enya mubuo anase polo yale na yade akwanka be man so yetimi ekwere mi yipa edemu kyeremo ebesuma nimre University of Ghana for atwomudwumadi ni na asan esansa yade COVID-19 no asan aba me kese sorry bomade hwe my Ghana pomoden so eden krata abetudwa ekyeremu sei yan kan kyerɛ Ghana de hye nyina ne sei COVID-19 no okoya wasan U10 ewa mra University of Ghana for nhwehwemu de betudwa se COVID-19 titimfitira Ghana nie moni na wante sa de obetimbe e de asra ho wo mayim Atachi ade nsem abetudwa HM sort ginasi aye mpanifo mo MPP amanyoko na sisi ombeyi frankatuni ewa pepon bosomi no eye ewa mfimpimienu ene aduonu nsiani Ebeka kopie mo asante mentem de ane kopie mo em ewo amanse south mensinim na nkra betudwa echiremi sem Asanko Gold eye limited aba modern apadwumadi ho ntoma beboa pa ma mensire no wono matuma timebu na boabo manwuma emesikasem akwankane empotem honom timemfo mo wa aseni nyabremu akanfo eye adwumayefo mienu omo ye titirufo pa so mabɔ modern atimi aye omakwan no ede amawom make as a headmaster edema abibiman complex school eno no wo abrekuma fan milk openane de Mr. Kofi Dakwa kuma eye krante ede nsema tudwa echirimisem yen kan kyerɛ Ghana batan na hwefo nyina sɛ woba no oko school no enya humasuan kwa mbɔden sɛ woma na yensa ne dwuma na boa ma ne daakye etimi akonkan ensɛm no pina ka ho na de bɛso mo sɛ ɔman adwuma ka se bo DLFM 106.9 adwuma kwadidi so yi ɛna asu yasene me kan Lumba super ede ama obi biara yen hyemude no hia asuo ede asom na hoho na mpanifo epeye ohyenkani onim tricycle ne kiachi 2 years shankani afempenifo ewo 0555 274 757 and 0577 475 343 Madam Abanyameche so distributor ewo dansoma ne important mu from Madam Abanyameche ewo 0557 349 401 na Mama Vic epiemu wa Franco Sports mobile washing bay na from Mama Vic ewo 0500 680-783 Bra Kwame ewo da Command Circle Station Obayadom Choba na Bra Kwame ewo 0244-094-793 Madam Edith Kusi ewo Dowenya wo Opsi Central University na Freno ewo 0246-601-004 and 0266-400-215 Sansuna numere me kamfo dear College Association kuno enede amawo wone yankabom ku a watai yam papa Charles kodwafu so ado bodom lane se dadu Lumba dwumade nyina kire ku no emu ode pass anu manama na yam papa ne nyomoto ena afiri radio station dia daso DLFM 106.9 no ekweti achi yepam ne biwa monone ene benso ewo manganam ne mpefo bo so mbomode ateto makoba munti baby a wo bia pese obeka kwa mbode afra mpenifo ewa homaturufo so emfa so maganam anaso wa manone o ma homaturufo na 0538 865 393 0538 865 393 yesa ye homna ne say yemfa odo brane ye nyina da yemfa odo efa motom akenkafo yese kondwa ebesuma nimre no edi amegye so ya takra de kwadwo krom twabe wodehye kwankron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene ehunso mponi mene mo fa ase Adwoa Agyei Sikapa na hoteden ene Dum Solevi ya da ya ho ya ba ya de kase bo ne kire mankasa ebeto aso ede asomo DL News.
Yamamo akwaba afitu milika ne hia yan ewo Facebook no so na DLFM 106.9 na yamfa kasebo no echirimo akasa emfa esemom yansha kasebo na se emfa Ghana mampanin John Dramani Mahama edesem atudwa echirim sem wo hwe akwanya hodo a eye gavi eye nhyehyɛ hodo bi a ekwei ebo ne homoden etimi eboa ema eye vaccine ndura hodo a wone mutumi edema na yede bonipa ewo mra mo fa totofewa wone ma hye ase nyine kama sabaya ebebo no ho ban ede afri ebubuo ya de sebaya da achi bi mo konkoye eye kyese ne ebubuo afom na nadua na conference course wana semtete na daso ne sem eye wiase afere nyire boye homoden aboye ho ban ne ya pomoden akonkan na akofa yedie ede abrema ye bo homoden etimi aboye panie ewo ye mofra se dwuma de todwa no ena Ghana mampani kopia se bia wo kyerem se ne ebima nyina enam sa empane ahodo de bo mofra ewo mra na wo ma hya se wo nyina se no aboa pa ma yakwa nim papa emra Ghana mampani John Dramani Mahama kopia dwuma de na se no wakase na wo kyerem se ye emra wono wankasa ne nua kuma ne mofra se okwanya asam boya de meka se bubugu fom se temanche se polo yi bi kana na yawra hosem ye pam ema Ghana mampani kasa na ode awreho ne yaw ne kasem na o kyerem sem empempen so a sa polo yale eka ne nua be ma no na ye sa ade a sa vaccine na bi ni ho upe bi achi kwanya wunya da ne sente ma nya kwaya yalefo nanso ene eye gavi ena afenso eye vaccine alliance ko na bohomode pa boa abiman ene yetumba mofra eye mpane ahodo a sa ebubuo ya de ma obi ya bubu afoi ya miatom ebi enta nkoso kram Ghana mampani kasa na wo kyerem sem ene o my Ghana susanso pa banti wo hwe o my Ghana nyina o ha mutichemu ba ya de se ne nipa ne ba ye aduokranson 97% wonu munyade ya bo mo pane a ebo pa ma yakpo mu den etimi akonkane Ghana mampani kasa mu bio na o dan sema di sem ye kese de mbobode abo hyehye pa ema Ghana nso eye wo hwe eye gavi ene wonu mo keka ka ho bi pa hyehye pa o ma ya di fa vaccine ho no akonka o ma Ghana nso atumi edisika botene beye $67 million di aka ho a omen ene on partnership na akonka ne pam Ghana mampani echirem sem o man Ghana pomudin seti ba no perifo gusu atua na mpa be boa pa na sanye hye pa ye boy motete akoba mu emergency ne apomudin konka na be bo mo ne ye na so aboa ma Ghana nso apomudin etimi edi eye akwotene ye pa Ghana mampani John Dramani Mahama edi nsem sei edi tuja. Our partnership with Gavi is one of co-finance, and I'm proud to say that over the recent years we spent almost $67 million on vaccines in partnership with Gavi. One of my first decisions as president was to uncap our national health insurance. The previous government had put a cap on the statutory fund of the national health insurance. So excess funding above a certain percentage of the budget went back into the consolidated fund. By uncapping the national health insurance, we've been able to give the insurance fund more than 3.5 billion cedis more. And so this has enabled the health insurance fund that puts up the funding for our partnership with Gavi to be able to front load $20 million for our co-finance partnership with Gavi this year. So on behalf of the children, I want to say thank you to Gavi. We are hoping that we'll fast track our weaning of Gavi by 2030. We're supposed to go off Gavi funding by 2030. And it's my expectation that we'll work hard to be like Indonesia and in future become a donor country to Gavi. On behalf of the children of Ghana, I want to say thank you to Gavi. We appreciate and we're proud of your partnership, but more so to say thank you to the countries that have just made significant pledges to the replenishment of Gavi. Eni a woti ye Ghana mampani John Dramani Mahama. Yanto akase ebone so na University of Ghana atwe muhyiamudie ni na asan esa ye COVID-19 a asan ya benti na yade Adwoa aye ohomobobo so me ne de toso aduonu miensa e won fimpimienu ni aduonu num ni mu ana cheso mu hu ni se obi etimi anya COVID-19 ni bia eye health directorate wo school mu anu mba omade ade hye pegu akwan mu sane ebeye ebeboa na COVID-19 no entimi entre no de kokobo ede ma school fu a chechefo ni omo mbesro mu na se omo mamade anu omo mani nda ho
no mmɔmmɔden aso so betimi edi hye ne so se ne be ya obia entimi enkofa yarewa ni bi we ana Office of Dean of Student Affairs ede eye nhye betu dwa eye nde ya wo aye homobobo so ne de to so aduonu nsia won fimpi mienu ni aduonu num ni mu ana ochem se ye school fuo ni na ekuo bi te se ya grassack eye SLC JCS ene eye department wo school nim ni na mmɔmmɔden ase eye nhyemude bi on betimi abo atwe na san ansa na omo ankasa de abetu dwa se mbetimi ayemu nhyemude no nti school for ne mmɔmmɔden aso betimi edi nhye ne so na eye Dean of Student Affairs ne Professor Rosina I chairman tin edi tudwa echiemu se twamatwe asan no eye ade omo hwe se betimi abo mapomuden ho ban se ne ebe ye school for acheche for na mpo so omo ba honom ebe sra omo no COVID-19 no muntimi enya bi na entre ewo man yi mu yanto aka sebon so enkoso anyira mu ewo apomuden sensem ne anyira mu ewo COVID ensem mu na so ye no ene hwe o Ghana ya pomuden eso mechira Ghana Health Service for ede kataba bonten ebo Ghana nyina mane sei meka sene yade a COVID-19 yade yi asade ne ho adia aye o Ghana yesu apon University of Ghana Roma hwehwe mapa abetodwa echirim sem eye World Health Organization for eternity a can say who for so to me classify be catch yen say no crepa COVID-19 no yade emergency egusu ayi tinka kranka krasam na mra press conference so wene yawade ya ye homa boss ma to so aduonu eyensia na so hwe omanga na pomodin so echirim sem COVID-19 no empenifo echirim dey si amekese no ahyase a adan ho de ntigana ne yi muwani na hoye pam empenifo echirim sem wanum egoso enhwem de afa Ghana mantam mako edunsani matumi apoa na wanum enam ne Gucci Memorial Institute na afenso medical research so abo homode aboa mesanya na wahodo a ebei meche COVID-19 no empenifo do mani bedi akire ida apoa aboa ma Ghana yatimi ede ne so ekwenem empenifo akire mam na wotwe atwa men na COVID-19 no enwo gyehye bedadi ewo University of Ghana empenifo hwehwem am ye bedadi say yampa ninu ne ampa yade yi assign it to Ghana ma ha dwenye pam na empenifo akire mu say wanum guso ene omka biewom edi nkita ho aboa emanyewala enyarewa ye COVID-19 no wono watumi ahwe kwan pom befo so mbeboa na wono atimi asia no ye pam empenifo akire mu say COVID-19 ye ba ye boy homoden ka kire so bomode akoto Veronica Vacket na fa nso gum fe semena wokoro wonsa enkodom dudu mu bomode se obaye ne sa se betumi aboa na wonso yade yi unkonkoti bi emfansra empenifo ka se akire mu say bomode aso ba kofa eye face mask bi atumi ahye wanim huhu sana de nam krom se be ye beboa na yade untumi nkoti bi emfansra ebia wonso ba bia mframa mfa no enkoho bomode aso ba wokoro wonsa brano na boa watumi abo ho ban edi afri COVID-19 yade boni hom empenifo aka se akire ba bibia re wo ho no ma wo hwa ho no mo no edom akire su pi no twe hu fafiri wonom wo hwa na so apom de nkonkan asa wa wo hu safiri asa wa wonyade wonso so a wonte apo afien do bia dwom dodo atwa hia no ebe ya twe hu fafiri ho pam ebien bomode aso ba kwa yare sabia na wakwada wo hawo na di ede akire adoctor no waboa wo afien so wo hu se tunsanso bi ti sei kwaso no paduam a edikan bo hu safi ayese wanya fever ni bi ebie wo bogwa afien so emrimukro bo hu se wuminim ayese ya sa ayese wuminim kekaw afi wo bogwa kra ma omo kire se covid ni tunsanso ne bi no bo safi ni paduam nyina ya wo se bo ho waye mrese sabi enkontomra ede asi jaso waye mre pam ebie so bo hu safi kese wo homye nsi sokra ana afien so aduane na wo kon kese aduane ne pampan kra wonte ne nyina da dance se COVID-19 no wo ya nya bi aso ya hwe o Ghana pomodin so se yankancha Ghana fo nyina sem womo ehye Ghana fo nyina nkra ne sem womo guso badwumade aboa ma yale wo yatuma bomade adi so be beboa ne nteme entrete o Ghana ma wei ene nkra hodo a efri aso hwe o Ghana pomodin so aba nimrei ye bom nkyiremo ye de esom yen etiefo Yanto akase bone so na Enkani Minister of Works and Housing lawyer Samuel Atachia Ellen Sama betudwa HM so yade otan PPM penifo na chiye pa so matimi asigina yese eye opepo bo so me won fimpimienu ni aduonu nsia ni mu yade omu beyi nipa obe frankatuni ede ama eye MPP amanyoko ni won fimpimienu ene aduonu wotwe abato nim no chieme wo so omo sha ase di free so ansa na omo de abafam esan se eye amanyoko na ya yade wo mu ye pa nti so omo bomoden a
etimi eye frankatuni ansa na eye mfimpi mienu aduonu wotwe abato na ba no beboa ama ha bia wo honum no matimi aso ano na afe eye amanyoko ne nkabom etimi abem na ye lawyer atache ye ono aso na ye mahwebedwani ewa abu akwa south ewa ye poema ntemu sadi tuja echemu se eye ade omode hyehyɛ pegu akwa mu pansa na ebe ya nipa obeye frankatuni no obetimi abedi eye ndi samanyoko ne sunkunim no chiremu a wa opese unko jinasa frankatuni no omomo obia ho kwan so betimi aye campaign ansa na ya to so aba ewe ye opepo boso me ne won fimpi mienu ene aduonu nsia nim na hu ne se anamsifo obia omoba no ade omofra pipi amanyoko ne obia mfiri eye ndi samanyoko ni mu nti ema oyem enhyehyɛ odi nsem say editudwa. In the sense of where the party is, MPP is at its lowest ebb, a lot of pain, despondency, and if you like, apathy and disunity. So I am of the view that the decision to go from the top down is very sensible. You have a flag bearer, then he becomes the center of every activity of MPP. If you have an early election and you have a flag bearer, you unite the whole party, heal the wounds, correct the errors. He has a lot of time to program well and then defeat NDC. But I don't believe that it should be business as usual when we are just getting close to elections. Then the party is stampeded to go and find a leader who will help us win the elections. So what is being done, I believe that the leadership has done a lot of good thinking. We have a lot of space to have a leader. You do all that is necessary to unite the party, give us a focus and a way to win the elections. And I think nobody should fault the leadership for doing such a thing. You should ask this question: who is disadvantaged? Those who are contesting. On say yama kwai na omeye flag bearer no. Hana ne ho aka. Time ye de ma ba omi an nye the same time ye de ma kompreko. And the same time ye de ma Brian. And the same time ye de ma Jogati. And one when you say yama kwai no me hwe on be 2 franc ama MPP. Enti ni o wa hyehyɛ no obi enu kwa why disadvantage. And kofo no beto aba no ayi flag bearer no onye MPP fo ana. Enti ene MPP fo na o china MPP fo. What's the difference? Ne krakra mu na Samuel Tachia echemu se eye omanpanida da be de eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eye ade obetimi asagina sa frankotuni ede ama eye ekonesan se Ghana fo ankasa nimni dwumadi a odi no no pa de onim se eye onyankopon ama eye mbema nyasa paso betimi edi eye ekuo nanim esan se wetimi asom eye omanpanida da na de danko akufu ado eye mfie bebre eno che se ya ade owo experience ye papa nti so eye frankotuni ewa eye mfimpi mienu ni aduonu watwi na so timi bedi nkunim na eye omanpani a eno nso ebeboa ekuo no. The asa America tiatia ne say ene ye de ba me akyere edom nyina ene ma ye fa mu nyina no we bi akyere say ye de ba me akyere Ghana nyina enti all political mileage kase pa enti amanfo hu say ye ton no aye mere ate say ebinum awon so won ba sese enti ba bia obreni no ye ni akyere ye mfa ni ntwa say primary si na fe ye hu say ene onyankopon akyen onyansafo kase pa economies and any tipa obia watumi atena kufuado homere dodo yi na wasua eniama bebre wa hu akufuado mistakes ama enyi no say experience yen go tontwene na yehu say the papa nante a faso ni bebre eniama bebre amate na okramoni entumi enni Ghana so ni nyina ye propaganda a Christopher abedi Ghana so e dey ni si anya sa competence and performer and your religion o cultural konkroma nyakopon eyusu Cyrus na Cyrus onye Israeli enti o yusu no de yamane o nyakopon kura ne donkey kasai eti abalam o nyakopon ka even use a donkey enti ye kase o kramoni ntumi hwe Ghana so a ye kan in other way so onyansafo ntumi hwe Ghana so o nyakopon betumi am o kramoni aso ye Ghana efise ni tumi no obi kai obi no obeti ase enye nyansa nyina ni ekristof konko atirim ene ya uti ye eye nka ni Minister of Works and Housing no aso ana ye mahwebedwani edema Adwoa Agyei South eye lawyer Samuel Atachia na manibo ye nsem troni kontinhini Kofi Obo ana di frɛ poemantemu edebesom yen yanto aka sebon se yemfrɛ piemantemu ne ko piemu ewa santimetenim
na sebe ye beboa na mensene atumi akonkane na mpunto atumi aba na adehia wadom ewo mensena kutuo mu kwanko ene opomuden ni sikasem be konkane nti make say no eye Asanko gold mine from penny from moden akwa dwumadie ho sununko be hontoma eno na kirem semfinhia makoma nu makwa bopa eye socio economic development plan ne twede tiaka ne se SEDP ekwa bopa ma adehia wanom ewo manson kwanta eno ne ye eye na hinkuro edema mansia west mense no sentiment mu a dwumadie mpenifo kirem se mbe de pasa no manam de dwumadie mpenifo pese omboa ni nyina ne se campaign pese omboa na enam se omo social responsibility beboa na mense mo ya dwuma no mpunto na masitema konkente mo kwa akwoboa mansia west and FNC south ema district no etimi akonanim ewo mpunto ni dwumadie ahodo nyina mu mpenifo kirem se wambeboa medikan adusua afantoma pa afura afenso apomoden ba konkane afi mpunto dwuma betumi abunkam so mpotem hono ma bema sikasem etimi akonkane yipam mpenifo kirem se dwumadie adom kwa kodie no mo hwe anim se ebetimi aboa madehia wanom ewo amansia south ene amansia eye amansia west no wanom enkanko betimi akonka madu eye adehia mpotem hono mo nso wamo dache ene o masitram etimi akonkane yipam emro panimpa ono ene eye general manager edema eye Asanko Gold Ghana Limited omra na mo padwumade na okotira kasemu ekasa ye ne den atim Mr. Muhammad eye Ahmed eye Muhadini yaya ehotira kasema na wakasa na okirem so dwumade wo motanya so mpeso mo boa pa mutu gold ne so na mo boa ema dehia wanom ewo amanse south and west wanom asitrem school sem ene mpuntuo ne de ombedie nyina mo saka na boa masabe bakufo didi a krom enya de a ede kra ase mebru no omunya se omunya ntete wo mo so mo nti no ye one of the high points wie so a e aba scholarship e wo nkofo bebre wa no a kwa ne bi ni made ye nenso omo ne edufo beboa wo nti ya so fine wo se no so couple de wo kere nyina so a e run to all the communities ye fa bi se healthcare and it's very key potable drinking water amu nim se galamse na ba no access enso ni nyina wa ha no nenso utumi hye samanfo nim sanso no wo se hwe nso Benuma and fire from this out of the areas if you say, Kurina, one year problem to say, the Yabawana, literally, my put Akawiawa. I see it, and it's very clear. So we share a participant program. I have fine, Rantan and Mamaya Fawon, Omra Wahan. I started to say, the amount here, there were various aspects of the mining project. The boom sound crop operation, the boom here drilling, the boom here blasting, the boom here health, the boom here safety. Various areas now, you go mines now. Yet, the program started just 1 month, and it's between 1 year and a half. 1 year now, one running some Duma, we are teaching one year from our education. There you will do a brown machine. Now, Anchor also, I dare wish I did not be able to JF Bormo. It's a woman you go, Haprana, which will come Fufra. Said, no, you're teaching one, look up you do they are born brown baby. It's one of the first committed by year. And everyone where I started after a year, into details. It's many everybody now, a bit a pahutuma, I'm a beer. Eni a woti ye yo penny pono ene ye general manager edema eye Asanko Gold Mines edwumakuo no ne den ede Mr. Ahmed Muhadini yaya ene wote ne nkan na ne kwakra mu no na mensire krachia wonom ehwe amansia south ene afenso amansia west so ewa settlement onum nyamfo Benjamin Mafo ene afi onum nyamfo Prince Menu Morris ekopie mu kirem sa na mompampenifo atu be boa pa efiri sei ni ma bi ho no ma na nka ya ban sa de nanso se kobasem Asanko Gold Mine penifo bodwuma de betumi abo aban so ni koma had no efi mpuntu odo mo pene betumi aboa emo hia adokro mense no eso atumi atwa mebo no so atumi anya dwuma pa ayode sem sei etudwa ewodwuma de na se lessen the burden of the government because projects more koyen in the communities no okay government has said there say oh yeah did the baba ni say nka government bet my 5 Asanko no ye bi ebema yetinya more projects in most of the communities especially the catchment areas nti eno ne benefit government no ye benya film omo between enkwala government na say ko employ enkwala nso benya adwuma ye nti aban no ekombe dey adan ha e was happen that say o hwe assembly na yenso ye be ye youth apprenticeship no yenso ye be training omo eko konkitingisi oka ho asem yenso ye be ye bi nti utumu say emiso ade hu na
ɛno nso ade hunu a asanko anya no assembly no ɛwɔ saa ne nso ade hunu dada ɛnɛ ayɛ ne gye sɛ mo de ama yɛ sɛ yɛn kwala no mmerɛ biara yɛ fa adwuma no a na akɔyɛ sɛ nkurɔfo a ɔmo firi baabi ne yɛfa wɔ na yɛn kwala no na akɔyɛ ntɔkwa nti yɛn na mo ɔmo tue deɛ ayɛ asɛmpa de ama nkuro ɛwɔ ha nyinaa nti yɛda wɔn ase sɛ saa anamontu ɔmo tu no ebetumi aba so na aboa yɛn na yɛn kwala no so anya biribi ayɛ deɛ na deɛ yɛ ne gye sɛmpa yɛne agye papa sɛ asanko nso adwene mpɔtɛm no ho na ɔmo ɛboa yɛn isan sɛ yɛn saase ɛne baabi ebedidie nyinaa no na ɔmo yɛ so adwuma no nti kɔba sɛ mmeranteɛ no so nya biribi nyɛ saa na da bi ayɛ wɔ ha nti akɔba sɛ ɔmo ma yɛn sa no dwuma deɛ ayɛ bɛma yɛne agye paa sɛdeɛ ɛne a woti yɛ ɛyɛ mɛnsene krakye ɛde ma de hyɛ wɔn mo wɔ amanseɛ south ɛna afei nso amanseɛ west onimnyamfoɔ Benjamin Mafo ɛna afei onimnyamfoɔ Prince Menu Morris ɛna wɔte wɔn mo kan na mane boy yɛn nsɛm kyerɛni Samuel Ofolibo aten adodo abɔ no mlane sɛ Mesco ɛna di free Asante Mantam mo ɛbɛsom yɛn to aka sɛbɔ no so yɛnyina mo ɛwɔ Nkrabopre Mantam mo na meka sɛ Nkrabopre Mantam deɛ mu ayɛ de pa ne yɛnkɔ pie mu ɛwɔ Abrekuma fan milk ɛhɔ no ma ayɛ de pam na headmaster ɛde Abibiman complex school ɛwɔ Abrekuma fan milk ɛyɛ Mr. Kofi Dakwa Kuma Prante ɛde svatidwa ɛkyerɛ mi sɛ otu ɔman Ghana abatafo nyinaa fo so mmɔmɔde amomani endi wɔn ma homasua kyi yɛ patitiriw ɛfa nsanedwuma ho headmaster kyerɛ mi sɛ obetumi akɔ school awe sabrofo awe brofo saba bɛyɛ professor nanso obewie no na ohu bɔtɔ ano ɛmfa kora mfa nhyɛ ɔno aka sɛ mpo ntumi ntenase ɛnwene ne tirim ɛnyɛ hwee ne nyinaa yɛ brofo kasa nko a ɔkyerɛ mi sɛ basa yɛmfa nkyerɛ ɔman kram ɔka sɛ na ɔkyerɛ mi sɛ abrofo kɔ school wie pɛ owie no kitansan dwuma tetefo a onim ya na wɔyɛ ɛyɛ hyɛn na ɔbɛyɛ na wɔyɛ enso bibini ɔte brofo baako a ɔsenako ɔbɛka twerɛkuram hanom na no ho nyinaa brofo pɔtɔ sɛ yɛ bɛwie akyire no na sɛbe ohu bɔtɔ ano fa kura mfa nhyem ɔde sɛ na de todwa ɛna wɔkyerɛ mi sɛ ngumasua ɛyɛ nanso ensanedwuma na boa manipa ɛkɔ nkane ɛwɔ sitem sɛ bɛboa na mmɔfra no daakye akɔ nkanti abɔta ne mmoɛ na ngumasua ɛna afi ensanedwuma no wɔnom ɛne ɛkɔ ho yɛ paa ɔde sɛ de todwa ɛwɔ na mo school no mfi nhyia da ɛtɔ sɛ de nunum ɛho fsa no mo ɛhyɛ ɛwɔ Abrekuma family kana mo yɛ nkyerɛkyerɛ ɛna afi nso training ho dɔde amadu sɛ ne nsɛm de todwa no wɔkyerɛ mi sɛ ɛdɛm pedifo abɔ mu timpɔtɔ mbɛboa na ɔma yɛ nkyerɛkyerɛ ɛde ama mmabunu a ɛna school fo no nyinaa wɔn mo ɛmfie no efiri kyɛsɛ ne yɛ ɛmfinhyɛ ne de nwɔtwe ɛkɔ kɔpema de sɛnum ɔho ɔbɛboa pa from 18 years ɛkɔ pema yɛ 35 years ɛna wɔyɛ Ghana ne baabi a wɔbɛtumi apa na wabɛgye nkyerɛkyerɛ pii wɔyɛ nsanedwuma untua ka prɛda ɔkyɛn sɛ mohwɛ anim sɛ Nyankopɔn yɛ atom a ɔsana aboso na bɛhyɛ dwumadie wɔ yase ɛmra ɔgye mmerɛ ɛne yɛ nsɛm kyerɛ ni Emmanuel Opoku Adisi DJ Active twetwe nkɔmɔ nsɛm sei ɛna ɔde to dwa Kofi Dakwa Kuma Prante mena but your friend me Kofi Dakwa Kuma Prante mena me headmaster of Abibiman complex school na afiwe nyame andumunti yenya 25 years in fact ni jesem aseda ye ni age enye nyuma ko nyina ne tunya sa 25 years ye de nyame andum Abibiman complex school Abrekuma fanmok yenya 25 years eti afiwe de aseda afiwe ya nso na ye director Mr. Charles Kuma Prante a oti school we so no onu so nya 80 years enam sentini ya packages bebre a ededa omana se edito biase ye ka no ekobo bia sebe impinfo sense atien na nyepe ye impinfo so say friends say enyo bia na betumi di adesua akodu echire ye will be ono no ne de ani aduane nua even cry yesa ye a talent shows ni ade wa ha ye wo mo ye cadet ye wo mo ye music ye wo mo ye science and ojuma bebre wa ha a ye church obia se ne be ya bebi obia talent wo bebi obia ni interest wo no obetumi afa because enyo obia no this school e be kwa echi professors na ka krebi na mpo ye kwa ye kire se ye student no wo mo be ko school do echi ye pe professors a ono obetumi aye ne nsa no ojuma ye bibi enye se professor na ye kwaya say na bibia enkoso but some skills training where I can outsiders in 24 from 18 to 35 years a skills training and remember so in July you starting your registration no skills training also no free you be in pastries the cake making bull fruits we na no ma obia na ne kwakura mo no na headmaster ka sem no o kire mu sem
Yan kan chira Ghana adihye nyina nsem. Be my compress school no wa abrekuma fan milk. Omo bo adwumaden ye pa make so abo homoden atimi aboa. Ayantete atuabo school fo mo fra no mako ha. Wanom atimi ama wanom apomoden se achi ba we omantua kapre. Free omo de acha mo fra no so omonye ne kwa. Na moe na wonma apomoden entimi enkonka ne pam. Openi se wan de tudwa emre ne oni DLFM nyama ne boni oton kradi fra eye nkrabopre temo. Opoku Emmanuel active to twen komo wo mfin hia etose de no aduanu numu numu ena ode nsem sei ede tudwa. As school, ye nyoma mienu e de ama Romano. And it's saying ye national health registration ama ye mofra from 0 to 15 years. And na ekoso ene ya moti gidi we chi no 0 to 15 years. Ye mofra e wo team ha, ye nkwale wo school ha, obo school ha, oba be registration free ama Romano for national health insurance card. Eni a wuti headmaster edema abibiman compress school ewo abrekuma fan milk na den at the master Kofi Dakwa kuma krante na amane boy yensem twire ni Opoku Emmanuel de do asanmra ne sem DJ active ene de ebesme we yanken kam adwenche ne bia ne ma monchen emeje sofa na men sofa no entra so Kofi parliament temi so manyadwe pa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na Adwoa Agyei Sikapa o chemisa eyi kasebone mo de pa sa no manam no do man Ghana pa ya da senior o hwe live edi free agunabo kuma pa wensu free Kwadwo Asempa furniture works o chese kasebone mo de no hwe live edi free eye Asempa Kwadwo Asempa furniture works e wadum kuma se pega chemisa Ghana de in fact ye kwa nimpam o hwe live na eyi me offer se Dora ya Ajewa Agyei no chemisa o mama Adwoa Sammy B na Adwoa Agyei Sikapa se kasebone mo de no hwe live Eddie Free Christian Village at Achem Water. Now, we tell me say, O Tia DLFM College in the Association, which you be, and I'm sure will be a Meda say, no offer, send a gun and me bow and chain, Yabra Nasso, Nansu Ubo my befoul. A social magana poem with this with a better judge him same. COVID-19, Sana one quantity feature high and Yamaya Hoba and Tessa, betting Biasra, Emma Dutch and Bacon Siedo. The other new, Ghana new thing same way, ya, also me saying 05340 50199. 059346565. My dear Medafo. Nhyiraba. Sir, Kwadwo Atama Committee 11 champion. Me ntio 30 seconds. Yo Nhyiraba me da se. Me de echewa na me passe. No smash na ebeba no. Omo nsa mfa nkoji en 50 cedis ni 200 cedis o. Send omo ton na yen ton is ha. What is that? Me pa cho me pa omo cho. Yo. Me asemo ano no. Me da si pi Sir Kwadwo nyame nchira opi. Wusu betumi abode awura mo. 053405019 059346565. COVID-19 ena pomden asoya hwa pomden so abechirim sa san benti mo ye ho bente sa de a dantoa wasema. Madwuma wo fa se. Oh, for my Josu, Juma. Medasio Sedunie. What from Pacha Medani, me free Sunyani. Champion me ntio. COVID-19 as more can offer. Made a menjindi. No credit back of it. I almost have a year, the Apakan, Agyei Sikapa, or master planets and my COVID be any baby, a moment. Mate, Medasepa, me offer say. My dear Medafo. The letter. Oh, great we are fit. Tama, community two champion, my ntio anymore. The letter, nipa be sure you know that come on. Maybe don't seven previous. So for to say we be sunia so can say say wa sorry so e ka say sorry me so. In the question pa. Sorry so this will be so the about so. Pa. Ghana health care na e ka say adenaba. Nti mo bi nyina won kan che o say enya no kre. Na nipa be hwe no da come on. Mate. Ta form fa gen me da say pi great we are fuse betumi abodi awura mo 053405019 059346565 Mpenifo chiremu a COVID-19 asan beso ya Ghana bio ntemesra wada Veronica Bucket ne kotobi ene akane na obetianse ne fesemina fansuo ka ho kokoro wonsa saa babiadoma ebunkam so na mfa hobi eye face mask ne fata hwene so bafu sesebe kramanya wanya aduane na okwa kohwia no na bomba ne abo ho ban ma adwomedofo yeah niao 49 na bus oten champion mteo ni mre great we have been baba dey you know atwa ya nom Ghana health yeah the omasi
the way or man fancy again. Now, my danadi, now by your public. Because, a bimu bet media, Siena, Satia Kumkuya. Now, Chabi. Yet there were my Yanesa, no mamma, and Abetoja, your best the Ghana for Yamfana Supam, Nayanti, Nanya, Hoban Bona, Sebi, 9 COVID-19, a buy and I, a boy, who buy. Yamoya, who buy just born who buy keke, Natina, and way. Hey, Mate Fana, Yamin, media see me to me for free for Visaya Branason, media gra, Masumbe to my simpany for Sabiano, my watcher, Idiaswa or Jibo. Kasia boni ya DSC, emusemu fo ne ya maize, meber entwene se mu edema yen. Oba ho fedua. Tuntumi so wi no, tomrosie ne se mu de ma yen. DJ Omalo de ekopie mu e wo Facebook so kase bo no nya bi hwe ye. E wo Facebook na so YouTube ne TikTok, nya mi hia ne pa be ma na no ho enwi atwa na no ho nyina hia, ne ho ofe pam. Na DJ Zikibi e bo no ho moden, e chinchin afire ne furu edema makase mu da ho krogen. Akenkan fo mienu a ye besum anumre no. Ye bedi pa edi ameje so mo wofa takwade kwadwakrum twebe wude hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene ehunso mpani menkra moden eye Abdul Alhaji Twasintodisi ni mene mo wofa seba Adwoa Agyei Sikapa na hoteden Dumso Levi sesi ene covid abanti mesesa dumso ni nansi anti mefro dums covid wate oh message sama nansia your friend say Sikapa covid enika se bade ade sia sos Apakan gate e de akopama so nsem ato de mamu nyina mo ene tia ade hye sara yanko popano de na yanko po atoro se be ho no ene be ye ho enti ye da yanko po ase ansa na mistakes na ba in our players side na omutumi equalize ye no inshallah bro ni say mintu mo ase obehwe na wasiye no mabi the other direction of face akona here direction me ye na ediko ye ediko woni na ma kofa obi aba na ma high diamond na mitianika kind of you are journalists, some of you are doing like you don't go to school. Direction me I'm taking Confessor to a good direction. We thank God. We haven't lose in our home today. 4 matches, 1 point. Alhamdulillah. You are taking yourself for bad direction, action, bad caution. DL Power Sports. DL Power Sports. Yaw dagbe wotro ya melegbedura no vinyo pogbeto fio gamado meno in sports ye metwagbo no yimenko enyu DL Power Sports update mede kukuno wotro ya la yo madana gurana made na amesia mekropomoto fio o me radio no chodare DL 106 sports air dimila ye meno in wotro ya metwagbo na ta radio a engbade legia nane no gia anyami ganyobi tuobolai bo no ko ye Facebook e YouTube bakene hefia no yo minga bobeshe wata share kun woke sports ni ba egbaji DL Power Sports update me kwa bofai bakene ni ochomoko ni moko akemoko ni mofia mo ke radio for DL 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Thursday evening we are back on your radio. We are bringing you DL Power Sports update. So please don't hesitate to call a friend to tell a friend that DL Power Sports update Thursday evening edition
is airborne live now on DL 106. Upon Ibusia, Mamina Wesuna Ubu Ahobrasier, and in India Kwansu baby a one name, Memo John Amo Kwaba, MP1 Krampumpulimantum, and a Ghana Jatum Casa Fidie Cassiaba Copeso, DL or Hanisia, a Chiripo Encron, and na Yawada Mredu, say Efitiano Pabesia Rienia Numeri, a good one somehow to Chegufem, Ayakwa Copediama Samu for Wajibratnase, Wauso Crojin Tebenina, where ye Fimiake, or Sia Modu, or Tiafwedi Tiesaote, or Chefwedi Chesoshe, and a young Okafonsono, Edi Cassia Caniatnasia, and then Yade Bani Abasmo, a ya good one sama, Edia Danadani, Boom Fumpania Dencheche, our Ghana, Bibrimini Bruni Crosso, Yaturi Din DL Power Sports Update, Ebusia Babibia will be a name. Tami Kuchu, ya tasin samano abone bede ya chichre, ya besanimu edi gufem edi amao. Ya tenasi ya bribia unim se Lumba nsupadarma, eni ya den samano ba antiabusia, enda yumre bebibia obia kamehon, ni amfa seda kesi ya seda chenchencheno, amfa mejumekua ya from Lumba, ensupa na Lumba nsupa, eye nsu abajama nsu emote, emu ya kama, emode, Food and Drugs Authority, ajia tum, after so mayo munchiche muse ende, ube piemo wa Ghana, na upe nsu obenom, na emu odene mu yakama na mfo how bi ambrodia eno ani Lumba nsupa ya wane bottle ya wane sachet enti ni awpe bia no betumanya na wabobo efiefie mo monji bingu fridges no na enchele na mombobo enkwalani koskua bottle water no monfa nsho mo bag mo na omomfa nko dwumadie bia odibia no fabi esomwa hoho ena mo amotonton so Lumba nsupa ena monton mo benyeska na mudwana mudi no etumi etumpon ede amamo enkran ha ya to apeten enti babi bia wo nkran bia no Lumba nsupa obenya bi ato opiemo ewo dansoma ne mpatema Madam Abanyameche ewo appear to lane oben Lumba Sport no 0557 349 401 Mama Vic ewo Fanko Sport M oben Onyinase Washing Bay no 0500 6807883 Bra Kwame ewo Dakuman Circle Station oben Adum Choba no 0244 094 793 Edit Kusi ewo Dowenya oben Central University no 0246 601004 ana 0266 400215 na Lumba nsupa no pe biato a DLFM yakachi ewon kran Agbogba Junction ye ne Wisconsin International University ena edi anhwe bora yen reception o oba betu yen receptionist no onini ninkomo se ope Lumba nsupa to obedi wanim na wanya biato ba bibia won na anwumra otie me no ope Lumba nsupa ne bia pese odigu aso ye na oton pese oye distributor wo adwumadie bi ope bi na odi asomo ahoho numbers ni monfre 0345 0 no abo 5 miensa 27 47 57 0555 274757 ana 0577 475343 Lumba nsupa enanyumre na daroma odiyan esi agongon DL Power Sports Thursday evening edition ya trase yabetu jani ya den samono ede asomo nipa ba ku we ne nsanso nyame ani kata enti anyame nkwa na mede nsamono ba kwame afum eta yechire ya den samono ba DJ Omarion Facebook any YouTube or the waterfall DLFM 106 pona obetumi ahwe dwumadi ni bi ho abusuami ameti akonya kasie mo eba be pro nsamono na nwumre di agu fam ede amawadi amege so no eye ayensu ano de hye Apakan GH the blessed kiyentie we mprapra kwam yeba yebesi famani atuja na nwumre ede nsamono ede asomo Apakan GH wo de nyansa de wodiawo wo interview wo kasai wa hu brase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti yanka jangumuna yansha ensamana se enanwumre amfamawa esansensam pinano ekitayenwa ese yetumi edeso na yansha se amfamfi Ghana mrantia esi akan ewo amanone abrantie friend Kwesi Sibo eye midfielder akopiem ewo Spain obonobo edema Real Oviedo na nansia no de Real Oviedo etumi qualify edifi Spanish second division man the next season on betumi abo Spanish La Liga ni bi na Kwesi Sibo edi nkomo ene yebisanse Black Stars
o hwe nim se obenya collab aba etumi abebo bia na ena Kwesi Sibo sa dan me ya Ghana ni enti me hwe nim se metuma besi akan e de ama Ghana na mabusuan so no omo twen se metuma nya akwanya bebo e de ama Black Stars na mebebo amabusuanfo omani beje maye ready maye crowd Black Stars no mo to nsa de premier meba be ginam abebo e de ama me man na sesi akra de manyini wo hwe me bo na metumi hu se nyini abem enti the perfect the right time ni ye se otuado ne pen for beto nsa e de afremi Kwesi Sibo na ma bebo e de ama Black Stars. My origin, I'm from Ghana, you know. There's something my family is always waiting to see that moment, you know. So I think if I get a call up in the national team, I'll make my family proud, and I'm there to, you know, just to serve the nation. So to do everything to serve the nation, I'm always ready to do that. I'm mature enough to play for the senior national team, and I think this is even the right time. This is the right moment. I'm just doing my best, you know. I'm just doing my best, and I'm just waiting for them. If there's any possibility that they will look at. Kwesi Sibo midfielder de man Real Oviedo was Spanish La Liga no se de ni team no o ma ba Spanish La Liga ntino o bebo edi amamo na wetumi atenen kano another Ghanaian player sina kan ewa manone Abdul Rashid Fuseni ukopiem NK Tabo Sezana Slovenia hono bonebo o sisasie ono Abdul Rashid Fuseni no o da no so ya nani suade hunu nyina ne se obenya akwanya bebo de amane man Ghana Black Stars na okoso pushi ye adwumaden se sa akwanya ne beba na oye player na unya akwanya body ma national team na transfer market no etumi increase value enti ono Abdul Rashid Fuseni de sese nani suade hunu ne da su nyina ne so obenya akwanya abebo de amane man Ghana Black Stars. Yes. Right now, that's my main goal right now, to play for the Black Star, because if you had a Black Star stamp on your profile, your transfer market, you know, is something like you look and like you feel happy and those kind of things. So that's my main goal right now, to play for the Black Stars. So we're just hoping, we just have to work hard and keep trying and see. You never know. Some may get it early, some can get it later. So we still keep pushing. It's our nation, so we have to be ready to help it. Abdul Rashid Fuseni Ghanaian midfielder obone body ma NK Tabo Sezana Slovenia ena watenenka enso yefi Ghana mrantie esi kan amanonia yamfa ye nchemo Ghana Boxing Authority na Ghana Boxing Authority no ejada ho bruta enyasem ketwesa se endra ena krata bi fi ho bai echema Mr. Abraham Kote Nikwe oye Ghana Boxing Authority president no or say wa resign personal reason no on to mean to aso enya adwuma na Mr. Abraham Nikwe Kote na ye bisanse chairman na den aba o say adwuma no on to mean to aso sanse bibini de resignation de ya na ye den de mano na eba ne sen na wa resign na o chirema o say enne no enyama ekoso ewo GBO no enkoye bakwa adan a or see new sports minister wabe aye friend honorable Idi Kofi Adam say on to many nya adwuma enti otana se ano say adwuma me ye me sports minister na ebe adwuma enti so see on to many nya adwuma mete wo ye den ene ya me nja na me mpa me ba bi mfa enti otana se ano say sports minister so on to me nya adwuma me hu bone amaye ne ye enti na meja adwuma no mfa na nipa obeba no ne nya adwuma. Then we had some board meeting, and we believe that if the current minister is saying that he cannot work with him personally, Abraham Kotenike, because of reasons known to him, I believe it's good for me to step aside for Ghana Boxing to go forward. I have come to that my part, so I thought we'll go for an elections. And by the grace of God, I know I win and work with my own party in power. But in this case, the minister says he cannot work with me. Enti Mr. Abraham Nikwe Kote, ese NDC aban kra yo no ana aban na waboa ma aban na aba power anka oni omobeye adwuma. Sports minister honorable Idi Kofi Adam say on to me ne nya adwuma. Onim reason kunti a minister so ne nya adwuma. Enti waje adwuma na to okọ ena Mr. Abraham Kote Nikwe to anen nsem so no ena odi tu dwa se an wa resign na wa resign sports minister so ntumi ne nya adwuma na ono de ompe wontwi ntokwa bia esan se asoro mienu eko a
inde no insinsan ena ebre enti se oni minister ne de ntokwa bebom koka na ebe wi achi boxing ne bebre ne ade de o trans ya wahun se waye na afem de na GBA president no ye kro obi antua ne ka enti wa resign okopeni business bi de waye. So it is true. I have no intention to fight the minister because there is a common saying that when two elephants fight, it's the girls that suffer. Ghana boxing, I've done my part. A friend of mine asked me this question. Did they pay you at the GBA? I said no. Did the sports authority or the sports ministry give you anything? I said no. Then he said, why are you going to fight them? Leave them and continue your business as a businessman. So it is true. If you heard that my PRO is coming out, it is true. We said I've resigned. Mr. Abraham Kwote Nikwe resigned Ghana Boxing Authority president. Ena watenenka enso YMPM our senior women's national team the Black Queens of Ghana kache omo Morocco omo boabomo na WAFCON omo de akwakwa so endra omo bo another friendly game against Benin Ghana echi Benin bomeka polepole and ema omo tumi etimu mieno na edikane yechi Malawi bomeka miensa ema omo timu ba konti 2 games yabono ya share 7 goals a concede 3 goals nyame adoma akwasiada yene Nigeria at the 3rd game no at the Bebuani in preparation to WAFCON na coach at the Black Queens of Ghana ya friend Kim Las Bioka Green ye bisa se endra game one Benny boy show my can nine mo timu mi no game ne ko send my Black Queens and no see game na a very good game na first half no mfimfini wo ba bi no na Black Queens for no so mo blend mo no second half no nyama koye e de ma Black Queens nti oni de nani age so far preparation aye de ko WAFCON no bibia e de na kwemu Kim Las Bioka Green. Good game. It's a good game. Great second half. I think we were struggling a little bit in the middle of the first half. The ball is really windy here today, and the ball was a little bit more played in the air than on the ground, and that probably helped the opponent a little bit more. But when we took it down and started to play football, we were absolutely the better team, and we scored 4 goals and had even more chances. So I'm happy the attack starts to look better and better. We have scored 7 goals now in 2 games, so it's good. Kim Las Bioka Green, coach, our coachy, the senior women's national team, Black Queens of Ghana, and where to me attending Kano. Na Faith Ladies, and Afino, and Mano FA Cup, Homoji Edisi Omananso, na Endromo Kopiemo, our sports and recreation minister, Honorable Kofi Adams, Idi Nasweye, the trophy no Faith Ladies Giano, the co-chair sports minister, no Kweno, and a sports minister, Boma Basso, say, oh, Faith Ladies, my idea, Mwetumaje Mane FA Cup, and Afensono, oh, ye 10,000 Ghana cedis, and Kanisi Kano, 100 million at the moment, Monje, my idea, FA Cup, man, Monamaje, and Monjiskawe, Namon Famco Chamanum Spidedia, Yade Sansamano, to me at the Atuanim. Thomas Dua a former coach edema Obuase Ashanti Good na yebisanse Thomas Dua Ghana League ye pese ye nejina na so na etumi ne other leagues na African competia eden na GFA no eso ye eno se ya ade ba ko se GFA no epe good sponsorship di rural league no na sponsorship awodo na ba ne sa ye betuma tua referees kaye clubs ni benya bi etuo mu players ni omu coaches kai e ba ne sa ye league no e be gina ne na so papa te se sebe aboa papo no they sponsorships. When a good sponsorships are referees kati ya no mai nyina be koyi omu pay players will pay nyina be koso ene nti sa no o ya djuma no so nya sika bi se ya o de na e kwa wonzuro medical system bibia Ghana kwem nti nya bia wonti bia be ba nti yemo price de ya Premier League no be just sponsorship. Thomas Dua a former coach at the Obuase Ashanti Gold and a Watenenka no Kumase Krobia Asante Kotoko emmetema so no na Kotoko Nyami Aduma Memereda 26 July 2025 Kotoko bekwa kopiemo ewo South Africa Toyota Cup 2025 Omone Kaiser Chief ena de bebwani ewo Moses Madiba stadium ewo Durban South Africa enti no wahye so ede amame se Saturday 26 July 2025 Kotoko and Kaiser Chief of South Africa about Toyota Cup 2025 yede enwonsam ede amount Kumasi Asante Kotoko officially Oma confirm say Oma sign Zakaria Fuseni
center back edi na fi boboku a ye fe ne Brekum Chelsea 3 years contract ena Kumasi Asante Kotoko edi ama Zakaria Fuseni 27 years and obebo edi amaoma yedi enwonsam edi asomo na Kumasi Asante Kotoko omuguso a omo pe players na Kumasi Asante Kotoko akopie mo ewo Nswateman akache omo former player former Ghana men's under 17 Black Starlet omo captain ye friend Benjamin Chivano Kotoko twetwen komo se ombenya Benjamin Chivano na watumi abeka team no na oma kwa Africa yede enwonsam ede atowanim heart of folk phobia never say that until the bones are fully rotten oma kache no heart of folk enso akonfirm se ombekwa kopie mo ewo inde no Nigeria July 6 2025 omo kobo eye Eco International Cup ewo Nigeria na team se bebo sa Eco International Cup no eye Dadie FC Remo Stars Eyimba FC ene House of Folk yetumi akonfirm diamao na Federation of International Football Association aka FIFA open disciplinary proceedings against GFA Oma Feli say Emra Court of Arbitration for Sports order House of Folk so muntua over 100,000 Ghana cedis and former player your friend Francis Ajete Emra omo terminating the contract enya ne kwanso no GFA entumi amform na nsifam Emma House of Folk entua sa skano amfama Francis Ajete enti until say GFA be she has Emma matua sa skano sa FIFA forward funds 20% no GFA nsanka until say GFA di omuna nsifam Emma has etumatua sa skano e ama brantia your friend Francis Ajete enti has ne de eka upon eka omone Abdul Salam Yakubu de yehu baby e na Francis Ajete de enti has de kankwana omoba yede enwonsam edesomo na House of Folk ekopie mo ewo Nations FC akache say Nations omo center back Black Star center back your friend Razak Simpson omo peno ena Nations say hwe obi nton na akokọ bi de kwa enti has mosimo pe Razak Simpson dia ne transfer market fee no 125,000 euros o de ba enkane titisika no ma be 15 billion cedis has mumetua na monfa Razak Simpson yede enwonsam so etumi ede atowanim na Aduana Football Club akonfirm say players amba bebubodin omo ne omo apart ways na players are out of contract omo ko from Aduana no Emmanuel Pate Zakaria Mumuni Richard Mama Justice Tosuche Gabriel Akwesi Mensa Gideon Boatin ena Jehu Junior players are mutually no Aduana any omo party ways no Kwadwo Amwakon mediator Atakura Tijani Sise Emmanuel Poku Pipra Abdul Latif Bamba enti players we Aduana any omo apart ways yetumi akonfirm ede amao enso na Heart of Lions omo striker Nana Kwame Opomino kase weremu ewo Cambodia boboku yefan Visaka FC omankache wako sign a permanent deal etumi ede amao eno Nana Kwame Opon of Heart of Lions yede enwonsam ede amao Kofi Mensah goalkeeper ede man Nations FC o se league na omentumi anje no eyo mo yaye papa na league na nyama bebire koso wo ma enyama nkoye ni nyina kan obi eno omentumi anje league na eyo mo yaye pa na emomo no obeka so omenya good season enti ombe prepare na next season omasa ababiem Kofi Mensah like sometimes it's very painful and I hear you say the team ya yakuma any you na team no and I make am say na both teams the core nations no the woman na bani yon na like Adwoa Agyei Sikapa so we play na say oba we say players na everyone obiai kuno we share nation team na so we have to feel comfortable say we know the other guys are ready to play so we had a good competition and the media one say sometimes the ball league now others they never call so league no system others here if you want to here like over here at DBI so so others they through who say dia all the league now dia but America say it's here we are still focused on next season. Nations FC goalkeeper Kofi Mensah and our tenant can ye our Vincent Atinga Kache or ye defender the map any go stars on Agyei League or say league no mojiano na nafemo na nya bete sans omunya ups and downs bebre
na mom ni nyina mo no omo tumi si nkatase se chenchena chen ntare de yesi leg ne yebeje ampampa omo si ntare konkoden no na omo je leg nti obeka so a good season at the Mamo Babiani Go Stars. It has not been easy because there were so many ups and downs, especially when we lost against Karela. But by the course of the day, we were able to achieve the trophy. So I think, in all, I would say it's a good season. Vincent Tatinga, defender, at the Babiani Go Stars and Waten and Kano. Hazakes ladies on midfielder, Fidios Yakubu, Menokas officially no. Wadreni police ladies inti manen so no transfers ni bi ekoso ewo makachi yamfa fie ni nsini ya monito ewo amanone emfamadia ebusia piemu ewo United States of America Donald Trump ni kromo a ewo na FIFA Club World Cup 2025 etwagu games no egusua ekoso ye wrap up group stage ni third games no na egusua etwagu endra games etoja no wo group D no Esperance Sportive de Tunis Chelsea chiomo bome kamienza omo entmante na Los Angeles FC no omo nso ene Flamingo koti ya obi a hye ne yonko eka baako entu ram e group D wa Flamingo etopi group ni 7 points omo qualify na Chelsea toss me no omo 6 points Esperance toss me 3 points na Los Angeles FC omo twa to a omo nya 1 point enso enti Flamingo ni Chelsea ojugu bye round of 16 omo akopiem ewo group F Borussia Dortmund 1 Osan Hyundai 0 Mamelodi Sundowns 0 Fluminense 0 Uram ewo group no nso so a group F no Borussia Dortmund etop here 7 points Fluminense etos me no omonya 5 points Mamelodi Sundowns etos me 4 points and Osan Hyundai area omanya point bia entimi no kase Dortmund and Fluminense are qualify round of 16 of the FIFA Club World Cup ometumi akopiem group F no ene ayimrachi games no etodwa Inter Milan River Plate Bome Camino omo entmante ena Urawa Red Diamonds enso etnase Emma Monterrey Sergio Ramos eni ni team no omochi Urawa Red Diamonds Bome Kanaya omo entmante enti group yi no Inter Milan di kan 7 points Monterrey Sergio Ramos team no omo tosumi no omo nya 5 points River Plate miensa 4 points ena Urawa Red Diamonds etwa to a omenya point bia enti Inter Milan and Monterrey are qualify ekopiemo our round of 16 yede awonsam at the amount na 7 p.m. yi kan games no ashase group G Juventus and Manchester City big game omode ayantam so and 7 p.m. no Wydad Athletic Club AK Wydad Casablanca omone are in and Edibebuenia ya boss ankomo no etumi ede achro ena ahimrachi ebodon kura 1 a.m. ahimrachi group H no third game no Ahila ene Pachuca bebo na FC Salzburg ene Real Madrid enso etumi ede aboani ewo na Liverpool akache no officially nde omo unveil Hungary omo left back Milos Kekes ede no efi Bournemouth sika Liverpool for ama Bournemouth afa Milos Kekes no 40 million pounds na 5 years contract until June 2030 and a Milos Kekes abesane ede amabobo ku a yefen Liverpool ayede won some amount Liverpool omo tight team mu ye next season English Premier League no on mema teams as why she bruta yede won some amount English defender obo Arsenal ofi Arsenal academy no and oba last season no ne money na was bruta yefen Miles Lewis Skelly na Miles Lewis Skelly I extending a contract at the Ama Arsenal 5 years wa trade mu June 2030 and a Miles Lewis Skelly at na Arsenal na wa born na wa kasa osine ni age or you proud say in the why extending a contract the Ama Arsenal isan say na Arsenal ye team a ne die so ntinde oh boy nani age pa we enen sama Miles Lewis Skelly ede atuja yede won sam ede amount na Arsenal se omo so mani abre next season on person omo je league no enti Arsenal kopie mu ewo Valencia kachi ewo Spain Spanish under 21 center back ye friend Christian Mosquera na Christian Mosquera oni bobo papa Arsenal a starting Valencia din komo se Valencia for Angel Abrantia ye friend Christian Mosquera mo na omra embesia kan emfa moment Arsenal twetwen komo bibia totodin na omutumi ne Valencia erechi agreement dia ene Abrantia ye friend no Christian Mosquera no
obefi Spain abebo ede ma Arsenal ewo England a yede awonsam ede ama Atletico Madrid enwumre ya omani boboku a yefen Atlanta Bergamo oma reach agreement na boboku efen Atletico Madrid etua 20 million euros plus add-ons ede ama Atlanta omufi Italy na Italian left back left wing back a yefen Matteo Rigeri no we fi Atlanta bebo ede ama Diego Simeone ene ne eye Atletico Madrid team na yede awonsam de ma ni amidi tu mesrebo no eye Cristiano Ronaldo Portugal omo legend Real Madrid legend Man U legend why extending a contract for 2 years ede ma Al-Nassr was Saudi Arabia anti Cristiano Ronaldo assign a contract extension until June 2027 ede amabobo kwa yefen Al-Nassr na fibiano obeji 178 million pounds and idea guni bottom abrabone de ase bibe jabi 178 million pounds na zigibi nyasa eskawe ya ni obetumi de aye wo kromu ano Cristiano Ronaldo jina fibia de aguno abrabone de ase bibe jabi wo de mame fancy ebusi aye de asi ye ko na zigi nyasa eskawe pa ni ode be ye no uso no mukura nso e wo krodu ma nti ye ko na zigi e de awoso no ababeto aso e de wan ye ko e de miame wofa Sammy Tuga eton mmema mpaboa ewo Madina Masalachi Opportunity Bank enimo onfa DLFM di agro na dadi Lumba nyom so de onfa di agro pop dadi asem enti we bie ni radio no muku ha a obi atienti wofa Sammy Tuga na anwumre ma yenchia na minchia sister bran sister no ton ade wo nchen no ono nso tie empa minchia nti wofa Sammy Tuga ene sister bran mo Madina Masalachi Opportunity Bank anymore ma yenchia ma na afenso miame chairman ba kope Ishmael CEO edema Ishwan Kuto o pam mema nyama bruta eba ne mema nyama pa Ishwan Kuto be pam dia ma na afenso o sa ton aduane Ishwan kitchen ewo Madina Opportunity Bank anymore Masalachi ono nso ebiemu a otie enti Ishmael onso yenchia na afenso ko New Legon Abu Junction Joshua Akoli ebiemu ogode collection Joshua Akoli onso yana wasese de bia wo shop no we bie DLFM a utie no Joshua Akoli na miame bra pani Mr. Kofi ayinu wa yenso ano so ate one wife sister Mary ene anwumre ma minchia wabusi ayede si yekọ na zigibie de awoso no aba be woso so ma seda kese enkoma kwame fumota ekire yede nsam no by DJ Marion ede yenko Facebook ani YouTube ama unya bi ehwe miame de nsam no ebeso mo no edin ameje so no eye ayensu ano de hye Apakan GH the Blessed King say trade ampo nyankopon ehu ya mobo na odom ye nkwane ahoden a ochena ye besa ba na ya beso mu biem yakra obibia zigibi dia woso ebe woso mo Kwame Adwoa Agyei